Ya, ia le tō nei wha whiawhi mā tango whie. O o tātou toi au ria mai ma whaewina whoi lau singa whi au le nei whoi aso. Ia le tua. Ma tāna whātuai le tātou porkalame le nei o le tala le lei o le mālo le tua mo atunu umo le lalolangi. Mai le nei le au nanga le nei o le Kingdom Local Television. Ia, a tāna whātuai whoi ma toi futa foi mo sunga te lene ia mo fa wina o tato por kalame ia vi ia lava le li fa talo fatu I pa anga mo wo ma me mai o tato por kalame le ia mai se fo so stasi lava lo fai na mai mo mai le tai ia mai se fo si tai mi muri ande fa talo fatu mo le nganga mo lalo mo le nganga fia ia ono ava no lo fai no o toi me o nanga mi to tua ia I lo mota mo lo lao ia po fiala foi se vaenga o le ke ropi o lo whai na mau mai ili tātou po kalamina nei ia whātalo whātu ia te oi le suafa manu malo le tupu sili o io Iesu lea lo le tua ia le na ia tāle ina mai ma wha ilo mai le fina ngalo le tātou tu mai langi ia nei lau fiafia le am teina le tātou po kalamina e la tu ina tu lana wauna mo le talo ia ona amatalo leo le tātou pasore le fiafi Talo, whaftai tele lava lo mātou tamai. Ua lofa maro whamaoni. Ua whaiona te mai lo mātou ni ola. Whaftai wa. Ia o whātou inai nei whamoe moe. Ia lewe po kalame pia na maisani ai. Ia stofi te tasi tamai. Talo lau whaunga. Ia ma uanei o ona whatau wa lava. So soni mai angang pa ia whamanatu mai. Ia le se mātou ia lau. Ngate ia. Ia sili lau whamanianga. Ia o lo mai moa whawhongfonga. O nei lava whiau, o nei lava awa noa e whaiara mātou mori atu whalau tele ina le tala nei o lo malo ta mai o mātou tangati. E maise o la whanau. O mātou ta talo le fiafi e a whapeno o atu lo mana. Ia ina ia whalongo matalia, whalongo malangona I mātou la upu nei fiafi o mātou ta mai. Whamanuia nei ala leo whasalau o mwhaiwhoi ona awala atuai le whiau o le malo I nei fiafi tamai o lenga ia meise o ila atu umalawa whamuria fo I whawhongwhonga la whanau nei fiafi ia I o atu o li vi ingo oe mea uma mātou te whai e lo suafo Isu Amen Halleluja Ia le li Malo li tari ro maros Malo se Ia le li Ia O le tala le lei ali tali o le tala le lei o le lei tala tala le lei mo tangata uma tala le lei o le mano le tua ia mo atunu uma po tangata uma lava o lo mwhai ona maua mwhanolongo iei It's gospel of the good news of the kingdom of God e te tau lava ona tala pea tau lava ona na ngona I talinga ma le whawhonga tangata uma na ngau lea e whoringa mai o lo fua iai a mea o lo le atutupu Amen tua lava ia o lo tua manino le valoanga foi o mea le atutupu ia soa mori ia ona pisiringia le uso ia Iesu le Mateo lusu wha o a whailonga o le toi fiu mai o a foi mea le atutupu o nei lole o la talata mai ngā tanga ma tua la tali o lo tātou whata tali atu I whamoa mo pa ia o le karesia le tau sitianga Pei lai pōringa mai e le eini whailonga o le sitianga e na o whailonga o le taimi I lea o le second coming le fio whaalua mai o Iesu. Tasi la lea o le vaenga la lea I Mateo lusu wha. Ia tau lava o na manino le iei whaafonga tangata umai tau o tangata o lo whatuatua I le tua. Ata o lo fia o langi taimi o le sitianga. E ana le manino ai no uma na lau atu Iesu I foi upo tolu, foi upo sifuru Ia mea uma ia I lona au so a wha lama atu iai si taua leisi malo, leisi malo o le uso I le uso foi lele whaalata I leisi o tala I taua ma taua e meise foi o mafui e ma whaamai lea o tatou wai o kaungu umani beri takia ia meise foi lana sao le violeanga mea uma whapena ia ua e maʻilili foʻi ia pea mai e maʻilili foʻi loto tangata e toʻatele ona u saosaoma tuputele le amio leanga
ia na o le tangata lava lai tumau le tatou te le la se e tu tatou por kala me i le tumau o le au apostolo por le ekalesia i le folfolanga le nga o kwa le spente koso lai ku mau ia o kakalanga le nga ia ko ki o men tutupu ia mata pena i fo i le o mai o le whaaringa le tatou teimi a pe o i se tala i vaenga le tali o no le tāua tele o le tala le lei o le malo pe ana na pētu o isi uma vaenga o le tala le lei a pe ila o le whaolatanga o le alofa tu noa o vavenga o le manu malo o isi vaenga uma i e whaamatala mai fo le tuspa ia le tau fai o le tala le lei e ila no uma o le vaenga le lei so le mai tele le o le tala le lei o le malo le tau longo ina pea o lo ave ma hapongai foi ma tu o le nei pol kalami ina ia tua no fo manino le fa fonga e le fa perna na si le fia le Yesu le tala le nei le tau na tala ina le ko i mangimo fo ia no ma fa mai o io no fe kala mai a ko wo ko nga le kala le a ia kala ina ku kala le leile ia so oile na rangi ato ai le o mai na tanga e na vai na ta ua e na fa fonga mai e fa tai isi vai nga mo tale le o vai nga mo fa so e lo tale nisi e va venga ma kuringo ke mongi ma foi le ma fa ma lo longo mai tale isi nga wenga le nga po ia ma fu le nga po ia tale isi le o langa fa po ia ina ma vai nga ia ia o lava nei ngalo e lalo o le tala leile o le malo le tua enga ia tātou te whaatai ia wa a tātou lama ia o lo ia i enga tā ua e pe lao le ola fua te le mai o le ola matua whaare anganga o le ola malo lo ina i le anganga ma le mawhau o lo ia i i le vaenga lea so le vaenga na sili o le tā ua i le tau longo ina pea o le nei tala le lei o le malo le tu ia pe o le fa moia inga ia i ngai Yesu e vai le va pe o kala inga ngai kala le inga ia ali ngal kala le ngai le fa pe o kala le ngala ngai le kala le o ngo se siba ngala ngai le tala le lei o ngo Yesu o le tala le nei tala ka ko kala inga pe inga ia i lunga Yesu so se me mantua to proclaim the king is to announce the kingdom. Kala no Yesu, e ka kaulanga announce le malo. Langa o Yesu o langa manu lauti o le malo. O se mea lava na fia ia mua la unga Yesu le tala leine o le malo no ta mama ia whako a whairona isi me pēna wa venga maarita. Ena nau i tatou ia marisi voi mea ia o le ae manino o le whetarainga Yesu muri mai whainonga ka ven ia i la tō e ona e tāna i tāna leile nalo le tupu whina nei por kalame ma le ano noa i o por kalame mori e tō i foli whamalo wa nei lau por kalame mori e tō al whamalo ia i la tō umaro au whatasi ma tātou ina i tāna tala a tō le tāna le lei Only a very now surviving on as a church is to take the whole gospel, not just parts of the gospel. We yell tell the luma, or le aveng on le or malo, or le aveng a Torah and now le lay a toy fat tell ya Yesu, Malona, Malo. I think this thing about Bonga or Ganga. Well, my yearly matching of you for some of Elikio ho ia me Yesu o kako fa mo o sai de malo le no atu o kasi le kali i le kanka ho le sa ho fa pe mo o le ori ari fe mera ko na ko na me Yesu ele fa vai Yesu ko sai dia sei si amia ko sai dia le o power mere me Yesu ko ke ele fa Yesu ko sai dia le malu ele me Yesu ko sai dia le malosi ne ko mo me ari ko mo e ko ke mo lo la me Yesu ko sai dia ka mo fo me na me Yesu mo sa ili le malo ma na mito
ia mo fa mo lo do o me no ina la o le ka ke lunga le lenga o le ka ke ska I le talenga so a fa ka fo ila I mon mau ma tai ma re ko luka I le la ko kai mi o le o so mai su o por I mon fa de su fa I mo so I o to wo e fa so o la lang ta la ta le on ma no ia ka mai ma o le wo I fa ko mo sa I o le las fa ko mo I su ari fi lo ka la I le maka kai pe ko la tau mo ko le kana na fai se so fa sa la us ke se ko kai mi sa lo le fa fo ma I ta to no ma se ne fa no pa pe what is the ole fe au mo le tu mo le na what is the last message of God for the world ia a level la ka ko ki no pe na be le ta o ta di fa mo it's a priority of every believer follow Jesus Christ ia man ko mena le la o ta tu ba aina pe na o ta ina mai no ta le ia ole lasi savadia ole mundu savat the last message is the first message a fainga a maka I kala inga Yesu ko fa I wo fo I poro inga la le na vela wa posko por fa le na ve isi kai mitari ole la no isi kai mi mga ko ka Great Commission e se mai mano or fa mo Great Commission fa evangelia fa so fa vai no mo ole bottom line ole manifesting ole mano de tu e ali mai no e ali mano de tu e le mo fai va pe ko kenga ngau fa evangelia fa mission ngale fa po skolo va profeta ai uma e ali e ngau se me menga le ali mano o le kana ngoi le lima leo o me alo fa ngata le tu ole fa mo ia fa lo ke le inga mai ali mai pulenga le tu vai na ta ue pe na ta ue le sunga ta ole fa mo le sa le ia te ole ai fa mai sai mo le me lo langa o me mai ka ke manga o ia ali ko mo le kare sia mo le kongi ba na ko nga I si kai mi ko ia ta to mai le kusia se ni mo le ko la mo ta to o ngo ka ko ngau kele I me ka mo fa kia e tino ke bisu ai ala isi me o le ali le malo me pule le tu pe wa ali ya fo si o ka ko manga al fa mo mo ko I sa wa le pule le tu me malo ali e ka o mi I la no me ko ke manga me pule a wa le tu I la no ko le mai su mangi ngol ma te su o lunga papa ko ki nga be ke o ke ki ai la ka de si so vai nga mo la le o le whasoa me se fo le tele o isi o maengo whasoa lo whaatino e nisa o nuna le tu ina ia ai le malo le tu mo le tale Bankola ke le maenga le la kau ke ia le malo e le kai e le kau ke le io o mo le si maenga rongo le si priority le o le mi o wari ta o se maenga I ta o te le ia le o me isa ili ma ko le mau tari sanga ko ka whaore inga mo whapea kai o le winga o kare nei suni ma te iole o ko sa ili mo mua I mo ki moa ai o ki kia bila inga o whai kau o ipi whapea ngane ma usa ia make sure seek the kingdom to make sure when you die you'll go to heaven but that is not what it is nga ia su ia pe o le upu seek is the word discover search makua ku ia lu se lo se ne sai alwe a ongai afkai le tu fo yo no nisi wa final decision e alwe a onga le ia ma su e fa ka ku se ska ka la ia masela o le fionga le tua Vai fainga o faia ko nge fia me so fa fonga mai tato le fa fo o se kasi le fa manu yanga ka o ma o se ia no suta ia ile malo o se ko langa ia o te ita no te tato to fo kasi ko fa ka fa le ia
langa o le fiong pa ia le tua le ase si resources si le atu e o ia la isi mau kusi whakau i le ngeife au ai ia kako koe fo ia koe whaikau wha le le ia le fionga le tua langa i kai misa kako whaikau e whakakopi ia penga o whaikau vai ia whai le asai me no le akusi pa ia pewa penga ia umale maka upu male maka upu wha upu roa e venga aru le aina o se upu i se mkoa koe whaikau le leia kasi nane ka u o le ngei fo i lele o le singa manga o mo le malo o le koe langa ia o le loto manga lala koe fo i sao i koe whaikau mangingo ma especially ana le for gospel anena u ka koe whaikau o koe i sori ia o le malo o le malo ai nga pea o ngai mukua i whasang kau a Yesu leo whai lokuma religion, we're talking about religion, e lau kalango aku le kanesia mo i whaingana ia whainga whakapua inga renga whasang kau kere lau whai loku ia Yesu ai le whapea ngua whaia nga viriviria Yesu na kua i koe whaikoa Yesu ka lofa ia ke ukuma he cursed them, he rebuked them because of the mentality le wha religious hoi le e se me whai mai i e se me whai ku e se me whai mai rumo kangaka e se me ar ka ua na leo ngei pea ngu whaku vaenga lea o le koe langa i o loto langa loto e koe whai kau wha lea le whai kau o kwa soli nga a maka mea Yesu i maka upu mua maka upu rua mātai o ma reko ruka i o lea o le tane lisi sāna mō sui le ma fau lea wala talata mai po o mai le mātore tu o tala leila na po whaavae na po whaenga na po le wha au e le po karana ina ia mtua longo pea tata longo ma se whau pea ina e le wha o fingo fia vai na ri tari langa o levanga train o kako mamo fo religion e me voila le inga fea kuma le loko kele o le boldness e mai le nganga o le tua ai le se loko fia le ai o le loko kele inga ia pisa i pea langa ava pea o levan kala inga nga o le rii roka ko le kupu ai kupu langa manu lauti e manga o mia lai kaka loko kele la nga kore vai ngona lua lea a whaira ki whafunga mai e kele ai vea kwa ia saua ka mo maro ia ai fo ir maro le asi si me ki pisa o la kana i ka ka benga le asi si me ka ngo ko fe ka le ku spa ia o malo ma o la upa ai fa le nga i maton pa tu there will be a time arita ai fa fonga mai e ia le kaini i le rumunga prophetically speaking o le a pisa mai a fai fe au le mele o le ape o le ama o volfe o yo ke le o le mele le sia o nga le fai mele o nga le fa lau ke lenga o le malo le tua i fina ngalo maloto tanga o ka ko sa vali o ko le mai pese la mo sa renga mo italia ia kupu kele mai kupu ola le malo o le vaenga nga ka ko vala wi ai le va pe kupu kele le kingdom first po i la vale ka le chile ore si foi langa vai na tau tali se i fiska kala i vai na langa ye fo nis ole ma fo le u fai ngo fo sia ka ko ka mai au manga kingdom fresh fa pe ia ai pe ngo ka una mo ai le ai la va o lo fa vai ai lungo mau ia le fiong pa ia le tu a va ben sa u su mo va mai sala mo su lo ko ma fa o le wo mai ma no ko fa ko foi longa so yo ka pana mi su ka ko ngofo i la ngo mari lia ke le ma ko lo ko va venga i ki fe vai su le ai ka ko isi ai e ga yo ka la i ko ka na le ma lo la ngol me le ngo sa vai ma fu anga le ngo sa vai ma re ko fo nga mo ko va nga voi e o ku le so e va va i su me su le ka ko isi mu nga la ka mai se yo mo ri ma ko ka le la ngol ma fu anga nga wi ngo mai ya e se o ar kai mi o la fasa ka ulo le ri o la anga mai ia o lo ma ro le mai ni o nga i vaenga na ia le fa vai ia le si ka ko foi o nanga inga ia fai foi so sa o ma ro ingo nga ai le o fa ingo kingdom fresh o si ku
inga ia malama wa le lava le pe vo le ele le ia mo ko pa o no so it's Bible based because Jesus was kingdom first. If you study the life of Jesus Christ, everywhere he went, whether in Galilee, through Samaria, or on the mountain, on the sea, on the river of Galilee, his priority is always the word of the kingdom first. So mo la malala ua Yesu le malo pe valare Sermon on the Mountain. O ma whako a kuri lo leo ke mongi ma whamalo lo mai ma whaiva venga. Pe lau a whiri maenga lea. Ia no ta inga ia kako ngā rua whi maenga la mai. I fo ngisi o mai wha soa po ngisi o pe. It's never about a man. It's about the priority of Jesus Christ. Nere ta ua si watati. Ma Yesu seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Then all these things shall be added unto you. Koe wha mangaku mai fo, e leo sa kako kiukere su o mi whale mangi mea ai, o mea ia wha kopo mai, e su e le narangi ia. Maa luaile maa losi mi kong whai, o tātou, o kako wha mua la po sa ili a kako maa malama le nei le maa lo le tuamana ngā mi o tonu. Ia lea mai e su, e leo le government, e leo le maa lo, e leo po kako e whaia le wha kopo. Ia o le tupu arita. Ia le li, wa mai o le vanga lea, o mai fo le oile o whamarino le tūranga. Wa whai o le whamumua le Yesu o le mālorong tama. O le whinangano le atua o sau Yesu whataunu, o le whai o le tala inga le mālorong. Le whai sau Yesu whai se me e se me whinangano kama. So o langa whamumua le, ia o le whai le piu tatu manato ia to, ia o ka whai whai whamumua Yesu muka ko whamumua. Ole tala I ron malo. Ele va pelo o pesca com família com ngai no bom. Not at all. Foi ngangu arita. Not at all, please. Le ai lama. Io non lava ole fia muri tu lá o Yesu mo fia fata ita ile foi ngol mission ma foi Yesu. Ya me se ole le foi nga mata le. É o apostolo. O apostolo la mo ma ka ele sala esia fo ile e o apostolo le manu le fatatianga le fa. Amen. O le sipo la vai ta uta o mo le o pa ye le anga le. Kuso le si le au la vonga le fiso soangi ka ko sa mali fa fakas. Amen. Kuso o ma fo ia fiso soangi ko fo ile ka ulanga langa ko fo ile ka ulo pe o ile ira ka wanka ko fa se si foi kai mi ka ke ma fo no ia ka ko le ai. O lea, ma nola o le tu, ele o se silava, ele o se kalesia, po se loku, po se siame, o le maloa o le tu. Fa malo fa ftai ate o lo e mai mo mai. Pe pe ona fe atu le fa malos. Lo tatu I te miru, in the time of great challenges, e rui kau o ile kalangoa ai, ma ka upo ke kua, e upu ia ia oi, but ai a se me pole ka ko malo o a ko nga u a ka ro ana foi a ka ko uma na ga e fa u ia Yesu nga se lo mala fai ka kala ya ko ai mu ia nga ko ia o jompe ala tu fa wa ba pule ang tu ai fu ni si ka poi ko la fa fu nga mai pe ka ko fu a ver se le ai le o Yesu na mai o nga malo ia ka ko nga ko o li ata o lo si ka mi pe ka fa ngo ia ke ka lo se ngo kala ngo ni me pe la ka pu ye ka fa ngo pe ka wi ka vo ya le la ma I va ko fa mana tu mai le le ka wang ka ko oli lang ku sa ngau ka amu ia inga oi mang ko mo la ro pu fa amu ia le tali ku sa le well being so mai amu ia so le amu ia oi ku sa ka ku sa o ma lo inga le ma bo fa ki mo mo nga ya va te e ka oi e volis e ka so lo ia o le ka mo ma lo ke mo e vai foi la ke vo falo da ai con fa in capo fianga e va en pia po le amakanga o kala inga o falo kanga mo le ma ngai ko inga ka ko sa u ia foi ngai ko inga mo ngai no ma ku ma e sa va ku ia o ai foi la ka ko ka wa na pu ia pe o mo kala le iskai e ka se e kurana tali le va enga nga le wa
Lewa sa fa so ko va so kengi. Wenga le uska i le uso a. Nga nga wa avina ele fa mai kalange. Na me ko ke va ai e i sua. Pa pe an ko va ia e longa fio. Pa pe na como foi era um coisa. Pe mai na ko su luan ka mo ko fo i le Jerusalem. Wa kwa le o ifo ya fe whakarikali ai ngā i le ai oi ma le loko kasi le ai oi ma le whaakonga ma le kakaro. A repo su lima ka maka maitali a leo o le me e ma ngai e la ka ika whaitau. O lea laua ua fo i lele ua kūra i lunga pia jeni e ka ika i lunga o se lauro furu a. E mai kara peke. Wo o le kaimi o kakau ai ma whakau ngu mea ua vana o ia mai. Kusa o lean kari kongu le leia le tangata o le tua ma le waposkolo i whaperofetanga. A perfetanga ko ngale kusa e kari kongu i mea o lau vana o ia mai. Leo, o koko i le tai tonu talia le aua ka mai fui o le fase fulu, o le fase mo kupasene kuspa i o le whaperofetanga. Ia, o lea la o whamai, o le kaimi o kakaunga whakaungu o ia le mele sa whama i te mai lea nana pa ia whonga o tā vita. O le siri lo lea mea ngai ka umare salamu whasu kasi. Ngai wano ia mai eila ia le kamane o yuta le ro mai o le o la uo sa ma ai batas. Sa u whatu o tua ia. Sa ma ai lau lau ai au toia a mui ia te uno mui vai. O le tali tonu winga ma le exercising o le ministry le o le wha prophetic. Ka hau ke whaifo e wha whonga mai au a makanga e kau le kari kongu ai la ngai e hifo ia isi o mai le kaungo ingi le ko ingi perfect. Sa ngaka i whiangen koi. O ko se mau perfect le whiangen fuku. E ko kasi a ngaka le wha sa o paulo ma woninga paulo. E leo se aposkoro. O perfecta. O perfecta ne fai arita, ne fai le ia pau. O ai é uma fusi pauli. O lo fa kadi mai popu nga ia oi eu serem. Ala va pera o sisi a kanga. Como pe que o faxe popo. Perfecta. Ele ngate na so te kusala lela o umalo la engala. O kuloi le foi upunga nga ilalo fai umalo ka wali vivi dia matati arita. Ko fai mai ona moskolo. Ia foi lele ia betel. Ko kofi mai nga ka skolo. Lava mai. Ka kaunga ye inisi subir fai vale ka mane lu. E fa mai ole ona le tu. E ka kau o se ko o lua sa whiwa i whakasika ko o muri a Iesu. E le ngā uskaka munga le whakua o masi. E ka kau i kanaka i ana whiriwhiri mai. Ma kua namo ko ui o i le moko ngaka. Se rau fu whaia mai a. A lea maku i le requirement. E ka kau i kanaka i ana whiriwhiri. O ngā uskaka sa muri whakasi makako. Mai er kaimi o le papakisonga i o anga le papakiso. Se i o le kaimi ngā awa e Iesu le nang. Ma ngai Lea napa mai lona ia. Ua la kou whiriwhiri lone i kaka e korua. A kanga pe korua mai ngoanga leo Iosefa, a Sapama, Yuso. Ia mamatatia na. Ia ngā au mai lone whaifunga o le makau. Whai le wiki. Pe o mene ka fa ko ngore nge fi so le wo umar fa apostol le fa prophetic le funga le o fa apostolic le na o le fa lo ke le na fa apostolic the apostolic dimension is the courage and the authority given to a person to initiate appropriate changes. Ma ko me nga anu la apostolo l'Italia. E lo che ele va per pana aia ko skoro anu le vekele le crown no le faingo se fa vaenga pioneer le no e se no e lo che e come ele lo che le mena le authority e la mena le exercise mai
Nei lo nei na fai ia peke. No, me kofi mai ko no. O mai ra ka mai ka ma malama le sunga ko. Sa mu. Sa ka ko. Ia ma fai no vidi. No. Usana le fa apostolic no. Mga mia ni lo kele. Ni lo kele. Ia ma le ia ma ko le fai ka ko fisi be ale ko mai ia mai le tu. E to ke na ai. Ya me se foi fa usala o le ia li uma mai ia me alo tangata le tu le fa official ma fa mo official si foi na luena vi ia le tu tai foi inicio o foi la onga le su fa ia onga le Washington le ia mai na le wa instead of choosing a committee mo ko ma la mo umaga ko ngai me komiki o le official ma o lungo Galesia organization ale vo fa ku onda le tuo ma le foi tuo le vai i le fa lo que le ngol malo ia le lima fa na luena le me fa na luena i ko me ala fa na tani fa mo official so se me sini ka u arita o foi na que le ro se le fie fa fo min tu arita la se sa fa so ku le va le tala i tua tau na ma ia le Galesia fa fo min i ma mai te sa leila o kasi le mga kusa mo ko fia ke le mo le son fo ma de na le mo o fia ke le mo ko ko bakala ko ma fo wo ka ko fia fa ka su ke o ia o ni la ko ki mo fa mo le o le fa mo kana no ke ko kasi o me alo tona ia le tu le kalesi e nga mai o le lofo i lo kolo wa i le lako mo ka fa yo i mo lako wala o mo lako i le fa no wa le fa no wa pe o mele o ka o kasi i ka ko o al fa ya o mo ma fi se o le wa no fa o lo fa i no ko fa no lo le vo i la o fa no fi mo ka ri i no le mo ko o le sa o le e sa o meu perfeitama le o ma ke mi pe ko o ye ia perfeita i le fengi fo ele i mu kai o pe o ringa be fa ka mara le ka le si ni pe o le ko fa ro mo ngai le o perfeitama ka ko ai si ke ka le si ke le i si o la fa mo ai no mo fa ko ro mo ia apostol perfeitama so o ia o se me ka ba nga ye ke le na o mele o mo i lunga i ia vai la le pe o ta o le sui mai le so o nga i le apostol le nga fai o e pe ke lu sui nga le ia ma ko mo sui mo fi ro ka ka o ka foi le a ka ko le o foi no le vo le o le fa apostol e ka ke fe foi sui e fa ko la sui me o la sui o le me Ola mo mo ke sa ko ya ko inga fa yo le nga ko sa ko su ya ai fa fera ko ni si le vola fa ka me le tu ya ka ko le nga ko yo le tu le ma ko ke me pe ko ni si le vai la fa le pe te fa ya pe ke wa ai ma mo ka ni si so tu mo le le me le fa ka ni ya ko ko suinga e me fa di me le tu e me ke le so e poi foi no kupungi va venga mo ngi kere ko mo ngaro le kare si na le ka o fi no ka mu se foi su ye le suinga fa ko le su mo ke le foi suinga e wa e ngatu ma le tu o le ar suinga ka ke le ma mai o le ai no ka no mo fai ka ku foi no fai ka le fi mo le tu e foi ma ke ma mai ko esa ola mele e lua sa le ta kia e lua power fo ie le ka ua e le fainka hos e le fainka ho ka fi all the time and change too powerful change you cannot reject e le fainka ho su ia o le kaimi ma le masuinga e la uka ko ye ngai kaimi suinga ma se le nta ua le
so se kai e fefe faisuinga o se fefe au e fefe faisuinga ia e me foi un kakupa ai isi mesi ia walanga ia ale o whapunga ia o leo lisi ke ua feika iskaka i ke ua lusi kanaka i ke ua whai e kuloa ke kewa iskaka so se suinga ia kanga kai o ilana mo pasi Mangkua e sui lona le route pas ia le o Mercury East. Moi o ia ke le fiaru Mercury East ko fiaru Mercury West. Ia e fakule o ka ko le foi lo. Fakule pe pas. Ia ko le amo ia o ila e so ila ila no. Pa wana me ia ko ke le pe ka kai lunga pas. Ke o mai la no le pas just to keep the most of the people on the bus. But let those people that wanted to stay where they wanted to go, let them go. Langa so se swinga. E ia ka fia no ila no pas. Ia o swinga ia ka fia ngai pe la ka le prophetic dimension. Le wo ka posa irita. Prophetic dimension. O le whanau ke lenga wha pero whekanga. Ka kia ia le leo ma moe ia ma le whaiao whai whangaria o leo lau viviru ia ka kuata. A pe o le lua le pe o kamasi nia ia le pe a. O le prophetic dimension wha upuinga wha pera. Prophetic dimension helps us to tap into God's eternal purpose. And to know the mind of God concerning your specific area of influence. Usa o mea uma whaperiwhekanga, e ke tapi ai, e ke reka o fia mau whapea, e whai whakopua. Menga e ringa a whapea ki periwhekanga meitani, whamanguia re tō, I have to tap into it. Lenga au le tapi aku i whonga leo, ke le pai aku i whakopua, e le kupu moa. Nā kanga o le pull down i whakopua lava. Mangua, everything is from the supernatural. E ei risi lano langi le ke leo wa ai e uka kōmaka. Ao inga leo mai ei mengi. E ka kaunanga e tapi e whakopua. E ke whakopua e ke ironga le upu le mo oi. This is the promise for you, this is a word for you, prophesied by somebody who is a prophet or a pastor, servant of God. Then you put it down. O inga fo ilai ke iroa ile ma fo fau por fina ngano le tua. Ma kōr mele lenga me tuspa i anga whaari le tua. O ngana ia mose e whaari o ngā vea longa lima i rongo that's why the relationship between Moses and God was so intimate. O ngā o le ngau ka inga o Mose, o le mafo whau o le tu. A o ngau ka inga o le moko ngaka, o le lima whai ngā venga o le tu. Pe wha o le moko ngaka i kai mo Yesu ma Yesu. E ngau musu o le moko ngaka Yesu o ngā venga me ai. Ai ngau Yesu alu moko fua o ngai fie o Yesu ma o fua nonga ma. As a man, le kanungoa kuri melea o Yesu o i o le akari o kangaka. O lo wingala, o le whanau ke lenga na ngā whapero whekanga. O lo pa ia ku whanga le whatuatua. Pa ia ko le whatuatua, whether through a meditation, or word, or rima word, a spoken word, e ke pa ia ko le whakukua ke iloa i le fuafuanga ma mao whapavau le tua. Ia ma e iloa i loa le whina le tua kusa o le mea kongua na whina le tua te whaia. That's prophetic dimension. But when it comes to apostolic dimension, or apostolic, it gives us a courage and authority to initiate appropriate changes. E au mai e whanau ke lenga wha aposkolo, pe nau me reo whai pe keru ia ta whiwhiringa o kamare, ma le whakongunga o me kaumwhai. Le loko kele, e reo pala ai, o le loko kele ma le ai ia, e ke a makai suinga kana whiangai. E re pe hoi na, so se mea e suinga ni tati. Mangua, change for change's sake is unwise. E re pe na o laku loi lau loko, o e ku lau whaasanga whapea, whainga pule lau, so fu whaasanga le ei. E whainga leo suinga kana whiangai lava. Mea naua e sanguai, ia a lau o loa e whainele so sangi pa whainga o lau nganuenga. Ia whiku whai ka pena. Ai rewa pera o ai o kua o whai me whai lau suinga o whai o leo. E o suinga kana whiangai, suinga kaunga whai. A mangula, pena o whai. O suinga kaunga whai rita. A o whai la whai lau iskari o kako manga o e whai
o lele e a makani suin ki ke le a o suin ia makani mu o sui le mu ho ia e ris foi fe au nga no fa ke a e fe au para ni se ka se ke le no fa lo mo kala ta a pe nga fa ke a fe au le va o mo o ko ho o sui lo ku pe fia ke le mo piango ki ke le ka ku mai o piango la ka ku le ku ka o le hor no fa sa o mai la o kango ngi la vi fe o fa la ka ki mai i o ka fore ku le la i piango ku le no e ko in para fe mai la nga lo vi fe o la fe o si va le no le si ai sa lo vi fe o ka vo sa lo vi fe o ka vo sui a mai fai mai au ka vo pe ko a buon ka usanga pe ko ako a mai an le piango le siku a me ku le siku ko e si menor fi au le ku li o le si fingo pia o ke i sa ki so le o piango no ku le siku fai mai no le sa u mai u mo lo ku sa u fi au le fi si ni fi au ka vo so le fa fe me o ku li le o ku le o mo su fai mai no le ka la vi ka vo e inicia il aso no mo e ka wa si sa e inicia il aso pe se kala wanga le fa ku pu manga ku fu le aikia e sui le mu sui mania ne vengira fa ia mo ku sui ko sui ko wela tali le si ka i fa mai e ska ka le o lo le la ku le sui ma me fa i ska ka na va ai me ka fe ai fa lo ke le me na fa i ska ka ia fa ma i lo ko ale pero lo ya a veces un mo ko fa ia me a swinga o mo lo ka mo le swinga tali a vai le ka o ke lo swinga la maka lo ka po boata a maka il pega il mele so le kadi de mare pura mare sa hanka ida so ngau vas sa lala ngau ye so o fio tio moyer mele ya la ko le fanga mau i ngau a ko ngoi foi le simbele nga le ka mau pe a fe mai o ile so le mai o le aso o fo ile aso pentecoso o iai ila chou malapa ile me tasi malotum tasi ke fa mo pe ai o marca ka ni ke leo le mai mai o tu fo ku le so tu man ko le ka ngo ku me le nga ui mai ya alu yesu man ko talia pe o kasi fa pe o se ka ile wa es como que me la ko sa na ka ko mafuka ale wa porque minha que fa ko famo e que mo sa o le ale wan man ko ila pe que mi wale le fa yesu pe e fio ese fa ali scofi ali ko wole ya le mo e le ifa pe ko ma wo yesu o ma pe fa mai ska pe le ai ki le fa ye tinai la ku kama pe fa ke fa onga so tina inga kam ki pe ka fa pe nga e ki ka fa ile di fa inga ia alu wes inga ia o ke mi le alu au pe o ma sa ia so but still tenga fast food so le usala le wa fi su le na ia le na mai ku ma wo ia le ku ma wo le na wo o le fa mo ia nga wo o me le ka wo ke foi le mai nga ia tata uma e o mai ane so nga ki fa ka ni e o mai ane mo ia e o mai ane fa mo ia o sa ia e no po o isi ke no por ni por kala me nga wala ka lakka o sa mo ia nga ia ke na nga o i ka mai o fa fo se o mai le se fa mo ia pe o aka o mai fa le nga nga ngi me o e pe nga ia maka o tu foi ma io me vonga le o mo io se me na ke ia mo le si bele ma ia so se oro missia e fai le tu ia i don't e ka u e fa o ko le spinkos
la e whaakasi a malokong kasi. Ia au ila o ila nga makua whaanau ia inga i roma o mea ka le kari o le kakalo, o le kari o le oi, o le kari o le whakaua ngau, o le kari o le kangi. I waere whape e kusia uma mai ngā mea. Le kau ki rope a whaika mo kasi ale sea fi e whangi whai ka kuma fukanga o le whikangi singa, o le whiei, o le pepese, o le ia waka i ere se kua. Ma ia kere so. Ia o le ere whape ua mawai, ua umar kaimira, e lea e kupu ar kaimingi. E kupu ar kaimingi, warango le ngang pa ia o le ronga ia whaafuka ku. Whaafuka ku mawhukanga i lea aso ma le aso. E lea mai le whaunga la sanke ngi e koe whai le sangi. E lea mai e fwoi le mkauki o la unga lenga la unga le masinga ke ngi e kawa le la unga e mga o le ngang pa ia i le mawhukanga. A ia makako. Inga ia whaafo ke mi mua, so o mea la le kupu i, te lea kupu ke mingi te a whai ka huknga o i e ka huk, ngā lala pe i le whaunga le o i e kongo le karesia me se a. Matua hoi marisi me maga i le langa o le, pe mi le o le poko le karesia le ka, e se ka. Ia e mga umia le karesia, wa e si ngā pe a whauinga whewhi au, whauinga hoi le e mga mire karesi a kua a. Koi me hoi ngā e whaingofia ngā e ika i le upole atua. Pea whanau pi leke na pei, o ngā kere e ese le levola eke i. Ese le levola o i le karesi a. Ia a launga mai upole atua ala eke i le dunga le levole. Ia o le makua e ka lia ma rafka e kawara au o kun whailaunga. Project. Langa o le upole atua mba ia le aposkolo pou. O le upole atua e o ngale o tatou sau e roi kua marisi kamanga pi kau whioro rumbai. E a oa i e. Ka ko fie la unga hoe a oa. Fie ai sau ruru la unga oa i malere la unga whaakong. Ia o pe ule fie lo. Ia al mangai o sau la unga o i runga le pole sau la. Ia e ke kaltia ma rafkai e ke kaltia ma fifia le pole tu le fia le tu so le unga le mele o mga mia le kalesia a ko ia le mo unga i disi depo pe o ia le o ia ma ko le o unga le fia fe ku so le ata le o le o unga disi depo le nga ia sa ye mo yesu e mo ko ai de maroroma e ngua fie su langi ai ora ori nunga le fia fio le ata o le usa ungi e la ai nunga le si skip le si depo o le mamaru ma le whamana ina i le ngau pai e vai le menu ia le kau ki wawa ai kongo tusi le anga kona i kau ki o wapenga ma whai longa ngara ko whai Alleluia whai upuanga mo tapia mei o tu fo i le aso Pentekoso sa iai i lato umalava vera le kwa umana ta ur vanga le ka ule iai fakasi fo ia wala mo ilanga ya le mankoso se sa i lato umalava i le me tasi ma le loto tasi te i lato umalava o ka ulo aten o iai se me mo pe ko le ia so ia ka i le lo sunga pe o le kasi lo se ki nganga lima mai la kaksawari mo i kai ka ko e kasi no se amo ki mi se e o ka le ko sia o le ka o le ia le vola o le karesia mon ko e o le voia la ka i mai voia ku skala la we peru e o le apo ko inga le uso langa e kele foi manga ko kupu foi ngale e va o ka ko manga ko e me se o le fi pe a fai ke le ia i fakasi se me fai la vai le kile le mai o tu foi le aso Pentekoso sa iai i lato umalava e no wingo a per se la ulo furu le pe silia kun ka sai
they got pesa yesi singo misi. Well, it could be a requirement for your life, your marriage. Only young fa kasi la bo Amen. Well, if I phone me for pay or eka o ese only. Sembang yai fa kasi. Amen. If we never kasi na mai. Sa yai ila to lava. Ile me tasi no forma. Ma le rota tasi o I foi la Italia e mo mo ile me le. O si kai mi ko ke ngau le unity. But it's a result. It's a byproduct of right standing with the word. Amen. Nangele manufacturing ka ko meno le ko ngos. Ko ke few ole e ka kinga inga mai e marka. As leaders and pastors. I fa fonga mo la le wingol meno le tanga lot. E kupu le meno pe a fa yo o ska ke muri ka ile o pore tu. Ma e fa longo mo ska I ka inga le nga pa I. Amen. Mongole ti vo singa la vale nga yo I mai le nga pa I ma le. Ele va pe fio mai le nga pa I fa manga ku mersis. Isi me ese mai le. Usala o le va nga le o le fa mo yanga le sa ye umana ba ile no fa nga kasi ma le loko nga kasi. E ko fo ia yo nga mo. O mo le ska. Ruska I fa ko unga me Yesu na ko makai ia mo mai lo fin ngau mo ska I le po le tu ma fa longo I me le na fe ka la ile le ia ila tu le na mo wa fa mu ia ma ko fu Italia ile le law of a place le me le ko fe ko ongo ia o le mark place le o le Jerusalem le fo ye ka ko ke na ko fo fa ku sai ngo I le ta otto I fa au tambo le ka le sina ngo I le fa ngo I le ka le sina o I foi la bise I e fo ngale au nga mai ama sandwich o ngale ma ngo pe mai la perfecta ma o nanga sa fa I fa kingo foi o nanga tupu sa no fo ia le time lo le tu o ngala I o le no foanga o le o umaunga na maka I le e o I le so o ma fa na o fa mu yanga mo le la ia to ma ina ni ma ko le so se kai mi alo ngale ma I se fa ko unga divine instructions so se kai mi ka ku fe ka ko pe la ke so apena amo e sawo ia ma le mele ma le lo le o ngo foanga Jerusalem o le mesa iai o le kula fungona le o le mai ku ulo ainga no koma ai anu le ngofuanga o la fa singo ko it always comes if you study the word of God any character that receives a divine instruction from God it always comes with a command to go to a place pe fo la le mo le to me ngo fo ngai u li ia perfecto mo se au mai e mai o ai me lai no fo la yo ko nga ma ma tu fo le alia le ngai le perfecta a mai kala alu yo I sa fa e la ia fin u se pi ka u mai ia se ngo fonga e ka u mai fo in fa manatu mai atatu e ai ale ngofoanga ngai ero monguia alita ele o ngofoanga uma ke manguia pe no fa kurkale e iskangale strako in New Zealand sa mo na ku fa singumanga e pe ho ga kala strako sa mo ngo New Zealand na fa singumanga po uskari ko fe na e fu I lunga ole fu le pule le tu fu lunga me la e wa sa ine le tu man ko voi langa o ka ko su e me le fin ngalo le ri ko ke wa le ko ngwa ya ka ko me e o le manga I ma fu ma o le tu e pu le ngala lo ngei le la mo au mai ya tato au ka ko la ka ko sai o fe era ba ku sai ya le ngo fu anga ke manguia e foi le ka le sia arita amen ele e ka le sia tu lo wa ele va pe va ko le ai fasai ni por Colombia un kusi se lima se kalesia se va ngase kalesia ka po I fa ke mongi on ka ko kwa ingo le
o e kane sia umo le whamoemoea, inga ia whanau kele le maro le tua, le upo le tua, ma ia ola tangata i la mi tonu le tua. Ai le whapeo e kane sia, e le whapeo fo i o le nginga luenga no manga lua, i ke manguia i fo. Le e iai ale kane, e iai ale no fuanga ua maka, ua maka le peo Jerusalem, ke manguia. Inga ia destroy i fo i le sko inga filosofia, ngai le liskaka, arita, sau mai i, alu i o, alaku i, whea, se le i maua. Nea sau e whapupon mena ni, a kaumane all over, ko whea le kare sia le kero koe, all over the world, all over the place. Ia le kare sia, pa ia siuka mawha, nea nganga ngai ke ngalu e i pe, ko koru ia inga, ia ngā lawo, i ngā ke mungu ia i onsa, nea lulu ai, maualu mkupalpala, mai o ngā neri, peferni ngā luenga, ma rea noa i o ngā luenga o ngā lue. Pa maro sila ngai le o ngofuanga uma po e kare si uma ke mungu ia. O ungu. E ia ngofuanga i uri se vama maka e le tupe o le uso o Jerusalem. Inga ia au aingi forfolanga pel forfolanga. Ia kingo moi forfolanga. Ai Sao leila mo ese tau o le vaenga lea. O lo lei. O lo malam ia o le vale le o lo malam i lo para una. E ke to ai le o le o sa o le. Wala ngai le ai ia se mo fonga e le ngo try. O fega ke o ye ia fa fikau ye fa upu ye ka o nunga i me o nanga o menga o vaenga o le oranga ke ja o vaenga o le oranga sa ia ai o lo malam i lo ia o mo lo wala una o le o ka ua ia o me ngake ngui ka ua i lo foi ko le ona le tu ngake ngui o ke vai ku pi e manga ia ka mo mo ia ris ka ia o fa pere pe ia manga ia ku ro ke ngui le o le mo fonga ua to fo ele tu e ke ngui ia si o mo ke ngui o ku i lo se lo pesen ia i le so fa pe mo le tu Abraham tu ulo ainga mare ainga lu taba ai sau ole o pasingo pia pero vingo lo fa taranga ole o ulava ia ingo o fili ola o kai ia ola o malu ai mo sa o me fo ia ku le ngu ia o ke dei lo e le aso o fitale ile tu era ala o ia o mai o la mahal ko mo ngale ia le vai le ma ngo bele o lo le o lo wala winga ma le me ki mo foi ia le aso ia le voi le tu mo sa uni mo o no si le ko so ka o ke e ora e au ia ve fa ka uri ma fa ma le ku ku le ora ni ia e ka ko ke mo ko kilo o so lo Olanga o so se me ko i fa ka fa ka hu di mi wa ya so so ku de a fa tai la mo ma no ta so tai mi tai on sai mai tai fo no wa no tai mi ia fa mo le tua ia te o no fa le mai mo mai to ia se va en fo le unanga e fai fa manuianga i lo finangalo e fa fonga mai o e ona foi te lava se to vino lo e ngalu e imantua e o lo tatu fa lo te leina ma tala ina pe le tala le leia Yesu Keriso le tala le leia o lona malone i fe tala iai le tala ina atu le nei tala le lei fai mo le maulu uma ia ae le i o mai le ngata anga o le lalangi ia na fai tatu talo o fai Yesu waftianga i se mai Ko someone over ia tatu watu le lii tupo le malo le malu le malo le lei ma le malo fa tali atu so le lii ma tu ye fa un le por kalame le mu fa la mo tu o le avano e tu na tu yo tangata e tua o le malo mo tangata uma o le malo e mo swinga yo ma tu tangata fa le tonu le ansala fa manuia tu yo tangata lo mai mo mai le tua o ani mana onga ona o lava yo vai te silfia filo ia tu mo lo lava bi inga o yesi si o mai ba ia tu le mana leo mai lo malo o mai ma le mana fa malo lo ye ma mai le tu
mātou te tali tonu le ri ia o e lava o le whaamalolonga mo u tangata. Pa iatu, pa iane, pa ifolo a auling whakupuina. No whaamalolo se tama, se teine, se tama, se tina. O whaatua tua atu ia te oile nei lava fiafi. Whaamuia fo ia Mike Masara, mai se fo ile tua si o la te mawha le nganga. Ia ma au au na mwhai o na tapua, ia fo ile nei au unanga. Mai se o lo ngā rurue a wale manu mano ina o nganga mo lo mano. Ia mana lau folo nei fo weekend lo mātou tamā. Ia fo se se la unanga wha mangalo mai maua. E sili au wha manu ianga i lunga o tangata o e lo mai mo mai te talo mai mo nei por kalambe. O le talo lea, le nganga wha tai au latu ia Yesu lo mātou o liki mo lo mātou whaola. Amen. Ia wha te tene nawa wha manu atu le tua, ia fo i marolonga ma. Ia nei po, ia tātou tu whiroa i po i ko iaso a sau tātou meona i le nofa o tātou o sili le lani. Ia reitaimi, wha soi tu ia muia, a se o sau. Amen.